Lawo bekungamazwibela nje ey'mangaliso uKhuzani azenzayo uma edlala isiteji. Sike sezwa kancane kunenkulumo ethize ekhuluma ngama-keyboard, ethi angazi kanjani omaskandi, ama-keyboard. Kodwa into embi akekho umuntu okhulumayo ukuthi iy'dumbu kumele zibe kanjani emakhazeni, amabhokisi abizwe kanjani. So asazi kwesinye isikhathi ukuthi-ke ezinye izinto zifinyelela kanjani lapho efinyelela khona, ukuthi-ke ikhojani, kodwa asikho-ke lapho. Silapha ekuthenini-ke igama laKhuzani uthanda ungathandi, igama lakhe lohleli lithinteka, direct or indirect. Izinga nje akulona elimvumayo ukuthi kube njalo. Akusikhona ukuthi is by mistake. Izinga lakhe eliphoqa ukuthi kube kanjalo. Sho kuthiwa kunayiphi inkulumo, kunayiphi i-success eyenzakalayo kumaskandi. Sho kuthiwa kunamuphi umculi ophumelele nga-something, uthole i-album enhle, i-award, ama-chats, ingoma yakhe yenza kahle uSpotify, lowo mculi loyo udlala kuMzansi Magic, udlala kwi-Channel O, une-interview ku-e.tv, uya ku-SABC. We all know ukuthi uKhuzani igama lakhe lizothinteka lapho, whether uKhuzani ulapho or akekho. Lokho kupruvela ukuthi-ke ukuphika ubukhosi, ukuphika amandla, ukuphika uKhuzani ukuthi yena i-influence yakhe ingakanani kumaskandi. Yikho lokhu okufana nokuthi chitha nje isikhathi udlala ngegeja kuzeliwe. Ingoba umuntu usuke ephika into ayazi kahle mhlophe ukuthi yini le asuke ephika. Angeke uphike into nawe ohlala ukhuluma ngayo usuku nosuku. Thina sihlale sikubona kwenzeka lokho, sihlale sikubona kuma-TikTok kukhulunywa, sihlale sibona kwenzeka kukhulunywa ku-Facebook, sihlale sibona kwenzeka kukhulunywa emaphepheni, kuhlale izinto ey'ningi. Abamgudlayo, abantu mabeqasha bethi uma kwenzeka izinto begudle yena ubani, uKhuzani Mpungose, iDlamlenze. You-understand nje leyo. So sesiyazi ukuthi yonke into eyenzakalayo isizathu sayo yini eyenza futhi ukuthi kufike lapho. So nanoma ngasiphi isikhathi siya-understand, and lokho akusiphathi kabi, lokho akusihlukumezi nakancane. Siya-understand igame eyenzakalayo kumaskandi, and abantu kumele bekwazi lokho, beku-understand ukuthi kwenziwa yini, kudalwa yini ukuthi kufike kanjalo. Nabalandeli bakhe uKhuzani bengafeel otherwise ukuthi into ukuthi wayehlala ikhulumeka. Ingoba vele kuyaziwa ukuthi ayikho into othi uma ungayenza, ayikho into othi uma ungayikhuluma mhlawumbe ningamthinti uKhuzani, because nanoma ubani uyakhuluma, meyikhuluma ebese thinta uKhuzani. Uyakhuluma bese thinta bani, uKhuzani. Is the way kungakhona. So we need to understand that singabantu ukuthi yonke igame kamaskandi ingoKhuzani. uKhuzani usihambele iy'ndawo ey'ningi. Kune-show ade kuyona lapha ade kunomama ingqalabutho lapho umama Abigail Kubheka ade keyophefoma lapho. Uyaziwa amagalelo akhe emculweni, kodwa lokho lonto ayibangisi umsindo, ayikhulumisi, kade yile. Siyazi ukuthi kube kuya abanye abantu beshokhuluma kuze kube buhlungu emlomo, kuze kuqhasha amathe. We understand why kunjalo, because kumele abanye abantu besebenze double when it comes to Khuzani. Kumele abantu besebenze kanzima, besebenze kabuhlungu ukuze beprove i-point ukuthi bona babhethe ngayo yonke indlela noKhuzani. So into engihlele ngisho ukuthi abantu when it comes to Khuzani basebenza kabuhlungu, basebenza kanzima. Kumele benze izinto abangayithandi just to show other people ukuthi thina singcono. Buka sihamba kuphi, maybe siqashiwe emcimbini omkhulu amahashi, ubani akekho. Maybe sise Northern Cape, ubani akekho. Zonke izinto ey'njengalezo is to prove ukuthi umuntu ungcono noKhuzani, uyikala ngoKhuzani. So lento umuntu ahlale eyikhuluma, le ahlale eyisho ukuthi yonke into kumaskandi ikalwa ngoKhuzani. One day niyoyibona. Yibo abantu abayikalayo ngaleyo nto leyo. Yibo abalandeli amaqhawe athize abenza leyo nto leyo. Akusikhona ukuthi into ekhulunywa yithi ngoba sithanda ukukhuluma.
or kanjani. Nakuma-comment kufakelwa yilokho. They know very well ukuthi wherever they go, kumele uKhuzani belifake igama lakhe. Bayathanda abathandi. Ngisho kuthiwa bangenile kwi-top 10 wherever leso siteshi leso, bazokhuluma ngoKhuzani ngoba yini? Yonke into ayizwakali kahle uKhuzani uma ngakhulumeka igama lakhe. So kumele siyibonge i-impact ne-influence uKhuzani anayo nafike ayifaka kumaskandi, noma bethi bayamgudla kwezinye iy'khathi, mhlawumbe bethi bayambhuqa bekhuluma abakukhulumayo, but bona ngokungazi nokunganaki aba-understand ukuthi bona bayamvuma uKhuzani benganakeli. Bekuyilokho bekufuna ukukhuluma lensizwa kaMpungose ukuthi izinto ziyenzeka phambi kwayo, izinto izenzile, imilando eminingi iqophile, imilando isazoyiqopha. Siyazi ukuthi-ke hleli kunento ezohlala iyintsha ikhulunywa, siyazi ukuthi nama-reality TV show akhulumayo azama ukushintsha imilando ethize mhlawumbeni ngezinto uKhuzani azi-achieve-ayo. Siyazi ukuthi kubanjwa amakhehla kuthiwa ayavunyiswa izinto, kukhulunywa izinto ey'thize, izinto ezingenamsebenzi, izinto ezingeke zenze lutho. Ama-awadi abantu abaningi sebaphuma kuwo, lawo nalawo asekhona, kodwa kuhlale kunento ngoba inhliziyo engajabulile iyohleli into iyilandelele, iyibuze ukuthi into ukuthi yenza kanjani. Ekubeni yena umuntu wayesho lena ukuthi akasafuna ama-awadi awamalahle. So asazi-ke ukuthi-ke ophiwayo onjani-ke i-awadi ngoba i-awadi uyithola ngoba usuke uyi-deserve. Asazi-ke uma benethemba ukuthi mhlawumbe umhlaba utshekile, maybe utshekile ngakuphi kuphi, awukho umhlaba otshekile. uKhuzani uhlele khona, uyohleli nje ulawula umaskandi bethanda bengathandi. Inkinga sekuyithi-ke manje esikhulumayo because bekuyibo abantu abebenama-platform bey'tshela ukuthi bazokhuluma izinto bona bodwa kungaveli imilando ethize ngoba kuyibona abazovelela mhlawumbe kade kunama-radio station bekwazi ukuthenga ama-interview, bekwazi ukuthi bebe nabasakazi, bekwazi ukuthi ko-Facebook kuyiyo amabholi. Lokho-ke lowo msangano lowo uphelile. Thina solutshela izwe selichazele ngamandla kaKhuzani anawo endimeni ukuthi yena i-influence kaKhuzani ime kanjani, ihamba kanjani, ifikaphi. Angeke futhi simdlele uKhuzani amandla akhe. Bekuyilokho nje, siyabonga nisale kahle. Until next time.